rahmetli piyemi sar 2009 20 menga Nisan'dı. Ve rahatsız ma havada Diyarbakır Neveşhane de fakülte. Aşağı Neveşhane mende. Desta şovrayı ser rahmetli Zayba. Yani Victor Jode Nisan'da dünyaya o derişka. Aynı roz ma cenaze acı Amedra ardı bard akrak germekle mezrada germek idi. Ma defin kar. فيما حوطاي بالصرمة ما ميرا بريا رحمتلي بول خبات كاري دو بيت بي فاتي كاشكا شوي دي روز جاي از بغفتاي جنازة دا بيت مدن دوست ما امباز ما اکی عمی ما وقت اmek vardı از برا aile de o hamnare teşekkür kenanı Allah hamnara razı bu نتيجة ما يجونا شما حرب